Moi wa Sotho Sermons Programs ke ya o amogela gape ka jeno mme ke a o dumedisa ona mo ya ratehang ya o dumedisang ka jeno ke yena Seiso wa Mokwiti wa Mpholle motho ye motona monna sa jempe kaofela empa isi ya dinonyana jwana sa ise kaofela mme yona mo ya ratang ke a o hwehla ke a o mema ka jeno go tseba le wena hana jwale maotong a sefapano mo tate modimo ka jeno a hlophile molaetsa bakeng sa hao le bakeng sa ka o le mongwa pholo ya rona wana mo ya ratehang mme wa tseba ka mehla he ha ena go ena na re thabile haholo ge mo ifa Sermons Programs hore ebe he o teng mono ho tla go utlwetse molemo tsatsi la ka jeno mme ha ka jeko ena ke mong fela ya tla bona phatlalatso ka jeno e fihla ho wena mme hape a tla bona hore molaetsa wa ka jeno wa o fumana ona mo ya ratehang mme ka o tshwara hlahise jere ha o ntso rapela mono o nthapelle go modimo a tla fetise molaetsa wa hae ka nna wa nna ke molomo hae fela ha molaetsa se wa ka e tswe ka nnete pholoho ha se ya rona wena mo ya ratehang empa ke yena modimo ya fanang ka pholoho rona ge le batho hle ge empa ge le mosebetsinyana fela wa matsoho a hae ge empa hape ge le matsoho a hae fela hore molaetsa wa hae o fihle bathong ka o tshwara hle wena mo ya ratehang ntumella ka jeno he ge tla le thakgole tsheletso ka jeno ka gore ge tle re le thapelo mme ke kope fela hore ha re tlo rapela a go etse hore he o share link ya ka jeno le bohle bo wa ratang bo wa tsebang le ba lakatsang hore he molaetsa wa ka jeno o tla o fumane mme ke bontshe fela ka jeno go tla re bua ka sehloho se reng fela di tlohelle di hole ha mmoho ke yana sehloho sa sa ka jeno seo go tla re se tshotla mme ge bona mangolo a halang a jeno hantle tla go rutang sisumetsa mo ya halana tla ka sibulela eng ka jeno e le hore tle ga re tloa ge ha ge fitla gaso ka dina gaso mane tle re yes o ile wa molemo ge tle ga se bona ge ile ga ba maotong a sefapano mme ona mo ya ratang he ke kopa ke rapele ha jwale mme ke ntano go tswela pele ade modimo ya o leboa Jehova ya matla ohle wena modimo ya ntseng tsohle tate le hodimo lefatsheng le ngwana ge batho ta bona ga tseba go entse tate modimo ha re di bupua fela tse hlahileng ka ngopetshoa modimo o rerile pelong ya hate modimo ona le le moifo le hodimo re ha re etse motho ka go tshwana ga rona tate ge teng ka jeno ge nate gona tate ge etse botšhape hape mo wa rona ge ga o se ta gona na go e fitia ta go tshwara tate modimo ta gona re a go ngwana mabitso ona a re kileng bukinya bophelo hape hape tate modimo ona mme ra rona ga thusa ga jeno tate gona go kgethe o le ngwana mo phurusi tate gona ba kulang ka jeno ga be tate gona go tate modimo re tate ba fodisa tate modimo ona hle tate gona mohloma ba sa tshepo ka ba fola mafu ma tate gona e be a fete mafu a bona a on tate gona modimo ya fodisang ya le leka mafu ka mogare motse tse ba ga le shome le metso tate modimo ga tsa ba bona le mobuya ka jeno ya kula tate gona tla mo thusa fola tate modimo ona le ba metso ka jeno tate gona hle e ba le beng ka bona ba kula tate gona tla ba thusa ba fola tate modimo le se isa bohle motsong wa tate gona ba hlabong tsa re tate gona le wa tate gona ka tsakgele mo tate gona gore ke tona tate modimo bebele ha tate gona go ba kurediwa pele ga 15 mane le 26 ka tate se ga sa fisa petelong ke sona se le funa tate modimo tate ga kopa ga gape tate wa se isa bohle a fe tshepo tate modimo ona ga o tso phela o tso tea tate gona tate modimo tate tshepo eteng ka se bja shwa mme a tswa fu go bontsha tate gona gore o hlotse lefu tate ga gape tate re thuise ge be le tshepo ya tate modimo rona ga jeno ha la tshwana tswa ntse tate modimo ona ga kopa hlante tate gona mo hallang a bete tate go ruta tate go thusa go busantso tate modimo tate gona ha se go kwetso tate modimo re thusa gore ge se ba utlwi fela empa ge ba phethi ba ntse tate modimo tate gona ga pela khaso ga jeno tate gona re fitla mo hui tate gona e se tate modimo ona ge la ka magaba o hle a mo be tate gona tate gona ka sisa tate gona khaso ya tswela pele tate modimo ka ka se mona ga kapela amen mo ya ratang ge potlakela bukeng ya Mateo kgaolo ke a le shino ntse me ga go mane mme teng ge tlong ka temana 24 go ya 28 mme ke kopa ya o tle e phetla na mo ya ratang mme a o tle e phetla hopola gore ge ha sa ka YouTube le ka Facebook mme go tle mo ona mo ya o le gona teng he ge kopa he o tlwetse taba ya dikopo mo ha ya bona dipotso ka potso ma ditlatsetso kapo maikutlo fela a go etse gore he o tlo fana ka ona mono Facebook mo shebetseng o gona teng mme kapo ka mo ka YouTube ka mono mme hape e bontsha fela gore ona mo ya ratang ge le moifo wa Sotho Sermons Program se ge ntse re kete ka motse le hlano ge ile ga thogola tshebetso ena go twa mane ka 2020 ha hwana go gona e fihla thiba batho gore ba di kerekeng
ya ba taba ena ya tswalwa ka nako eno mme ge ntse re ketekele jwalo re tse gape la tšhate modimo a ga thusa ga phe maatla a ga phe botlhale gore tshegetso ena ga ena e se ka ya ema neng kapo neng empa e tswele pele e hole mme e fitlhele gotlhe mo batho ba leng gona teng. Mateo temana ke kgaolo ke ya 13 temana ya 24 ya 28 mme yona e ba le tjena he ye ge Jesu a ba beela setshwantsho se seng a re mmuso wa magodimo o tshwantshwa ka motho ya jadileng peo e ntle tshimong ya hae ya ge ha ho robetswe ke batho ya mo hlwelileng a tla mme a jala mofoka hara koro a nto ikela. 26 mme koro ha e se e hlaisitse lekgaba e se e tswetse mofoka le ona wa bonahala bahlanka ba monga ntlo ba tla ba go hwena morena ha re o ne o jadile peo e ntle tshimong ya hao na mofoka wo o nkile kae a go bona iketso ya sega bahlanka ba re ho yena na ha o rate go ha o rate ha re ya ga mofoka o na temana ya tlanyene re ntshwarele mona ba nthekile mona gore e tla etse mona empa he temana 9 e tla bontsha gore Yesu Kriste ya ba etswa ya o tabena ha e dumele a go bona ba etswang ba setse jwalo. Temana ya 30 re di diseng tse pedi di hole ha mmoho ho be ho fihla kotulo ke hona mohlang ho kotulwang ke tla re ho ba kotuli hela mofoka pele le o tlame mangata le o tjhese le mpe le bokelle koro modikong wa ka ya demone wa sa ntse la hae mme ntse a le tisa pelong tsa ona a re thusa hore ge se mositele wala mo ya ratang he ke seo ge se fumanang ka jeno mona ho Mateo Yesu Kriste fana tshwantsho sa mmuso wa mahodimo mme ke bontsha fela gore tshwantsho tsenana Yesu Kriste fana ka tsona wala mo ya ratang ona fana ka tsona go fana ka thuto e tibileng mme a batla gore dira tsa hae bana ba batla go ema mo tsa hae pele a ba thibetsa tsena gore ba se utlwena batla gore empa seo a se bolelang go bontsha fela gore efangeli ya modimo e tswa e hlwekile ho ya bathong empa ho etsahale hore e le hole jwalo ebe he mofoka o ba teng mme e le yane ya bohata eo tla fihla e jalwa ke sera diabolosi ke ya rata mona mo a bontshang fela hore se mona hore ya tlileng ka mofoka ona ha se nna ke le mongaeng ke le monga tshimo ke e tlileng ga nyeka ka mofoka ke satane sega saka mme tabena ya re ngwana mo ya ratanya e re diabolosi ka mehla yohle o lasha menyetla wa o fumanang hore a tla kgona hore a hlapolle nnete yo modimo a e fanang ka pelong tsa rona mme a hlapolle molaetsa wa modimo wa tla hore o fetela rona re le batho a etse hore a tlise molaetsa o tla re kgelosa go utlwa ka ntse le ona wa modimo fela e se ona ke jwang ona mo ya ratehang na ha o magatse ka jeno go batho ba ba ferekane gona tsa tse ka lang veke ke le feng la tsa bosupa ke le feng tabena ke se ko bana fela diabolosi a ile atla a jala mofoka mme he bibele mona e re le bosa hore ha ga lokela hore ge potlake ge fothole mofoka tabena e reng ha ga fe mofoka ha ga fe nkoro ha ga fe dimela tsa tshimo mona di fuwe monyetla wa go di bontshena hantle tsona di wela kae gona dikoro ka ponya mofoka ha ga di fe nako e le go motho ya mong le mong e tle paki ya re yes hona di mofoka hona di koro e se re mohlomong ga potlakela ge le bahlanka tshwata beno ge le bahlanka ba monga tshimo ya koro ga potlakela go ntsha mofoka bile monga koro wa re kopa gore butleng hanyane fela di hole ha mmoho go fihlela qetellong bana mo ya ratana modimo go nna ho nna ka jeno
o ngwana ka jeno o wena phekano yana lefatshe ya mela tse fosahetseng e bengata yeo ge bonang batho ba ba dumela ba lahla ba dumela ba lahla tabena go bonege ha re tswe di hole mohla di hole mmoho tsatsi le a tla bona moya ka tang leo go tla bonahala bao ba ile ba dumela monatsa wa nnete le ba ile ba dumela thetso empa thapela ga jeno go bona moya ka tang gapela de modimo fe moya wa temogo moya o tla o thusa gore o lemoge ntse la hae o dumela ntse la hae o sa ntse la hae mogao o ute ka lona go dumeleha ka sa dumeleng ge a lemoga mona gore monga tshimo gore bahlanka baka ye le a lemoga kana mofoka o teng empa mohlomong lona le ke se lemoge lona mohlomong e ka ga mohlomong ha le fothola le ge le fothola mofoka la fothola le kogo ngwana moya ga tang molaetsa o teng o tibileng mono e se ge ha ngwana motho e ba mohlomong o utlwisa gore ha dumela nnete ante ya ngwana motho enana thetso ya o dumetse but mokgwa a dumetseng ka teng o tsana ke nnete moya wa hae o se o kwisa go modimo e be ka pelenyana ge a mo hlakola ge ena o re ke a ke dihele modimo ona ga jeno o ge bana ba jwalo ba tloheleng nako ya tla yeo o tla hlaka gona mofokakeng nako ya tla yeo o tla hlaka gona ke ba fe ba dumetseng nnete le ba dumetseng thetso mme tabena ya go nna ya go wena monyetla o teng ngwana so a ka teng ka jeno gore a go lemoge seo se dumelang a go lemoya seo se rutang a go lemoya seo o se thabelang gona na se ke sa modimo na kapo tjhe na se ke sa modimo na kapo tjhe tabena ke bua ke bisa ke nna ke bisa go mohlomong wa ntho e dumetseng ene o dumetse o kwisa ke nnete nako nngwe empa nnete ya modimo e ntse e rutwa nako o thwa go ke la o thibile o ikwetse ke tsa ha gore ha wa tsomamela eng kapo eng ha e se ntwena ke ba le moe ba temana ba batho lefatsheng ka jeno ha ba tsomamela e fankga le fika kapo efe waneng ha ba tlo ka moya o fika kapo ofe ba jwetse fela gore ena e rutwa ke ya gona ke yona fela nnete no mamelang taba tse di mameleng but kgetsa go motho wa go moya o hallang o go thusa go etswa ke sesefe gobane mohlomong ga dumela ga tla gen ka go mohlomong he go dumetseng gona wa nnete nna mohlala ke fana ka bopaki bo bokgutshwane fela bona moya ka teng ke hotse o bja ka ba le mo tse 16 le shome tse tsheletseng ke dumela hantle gore sontaga tsatsi ya modimo leo ke rekele di ke tswang di phuthehe di rapele ka lona go fihlela ka mo sa 2000 ke fihla sebakeng se seng mane mo thuki Emmanuel High School yo ke na sekolo mono e ba mono ge a rutwa ha go tswa le ntse mo re ke le mo gore he banna we ena e taba ke dimetseng ke taba e sele ha se yona ona moya ka teng ge bana ba ngolo ge bana ge fumana gore ha o shwa Luka ga o di format bana pele wa le mo go tsia pele ke se ke sa tso tsia pele ke nna ba ke dikan paseka ga jeno ba zo ke se tswe ka tsia sonta mme bile ke tsia sonta ke tsia pele nna le dimela ka tio yohle ona moya ka teng tsia sonta tsia bosu mme bile ntse bua gore man ho sa 20 mat bana bo go bedu ya 11 man ha ntse ge hlompela tsia sa batho ha lang tsia bosupa ge le boloke halela ka ma tse ke sebetse di kusa hantle ha o ma tse tshetseng o bua ka o tswa manta o butla mokobe tsia bosupa tsia neng la sonta anti ane hono ke le shano le sa tswa kwa impe ga jeno ba teng bana batho ba tla dimela taba eno ka nnete yo hloge tsia sonta tsia nne tsia bosupa leo ke ga di ke tswang di khuma ka lo impa bona mangolo o ithuta o tla le mo ga o jwang nahana fela haeba peu 2000 ke le ka hloela gore ke ka sontaha wa ke sontaha ke hana tsa mo kobela tsa bosupa ka kgatho yaka ke sa tsebe nna ke le motho ke usa fela gore nnete ke sa ke rutwa twa ke holide o sontaha tsa bosupa ke usa ke yana ke nnete ebe tabane ke tla ke thagiswa ga ba ka la yo impa ka ga ya ga fua monyetla wa gore ke ithute ke a mane ka jeno ke tsebile gore a ka nnete
re ntse re thetswa nnete gore tsatsi ya bosupa ke tsatsi yang la Moqebelo, tsatsi la Sabata. Mme tabela e tla mo ke nna e tla mo ke dumelang le utlwisa tabela ha hore di tloeleng di hola mmoho. Ke re ngwanana wa ramu ya gatang ke re motho eno e ka jena ntse manganga a se o busa ba sena paetse mo tloele ba le mamelo le tsatsi le ata le mohlongo le pela ka sola e fihla a tla dimela sena paetseng, empa ha ntse ba gabele a ba manganga mo tloele nako e tla fihla yo ngwana modimo ya nepang ditaba ya tseba nnete ya tseba pelo tsa batho a tla fihla a hlola ka toka. Bona re batho re ka nna ga hlola hampe, empa de modimo nako ya tla yo a tla ga fa monyetla wa hore re tle re le mongwe gona le go dumetseng a fana go paki ba hore e na mohlomong ona le pile ka pro dumetseng tlhe paetseng bona na o dumetseng. Ke ena sa ruta batho hore ba rasa ditshweneng, ya sa ruta batho hore dintho ha di hloka ke nna e hlotse ke ntho nngwe fela e le tlamo e tlhang teng, empa le mang ka jeno hore ke go rwa jere dintho ke nna di hlotseng. Mo ya ratang hopola ntse ba Mateo ha o re ke le shebeleng se meraro ke bana le 4:28 bona mo ntse re bala hona teng mo modimo a re le mosang twa tse tibileng tsa hore he bana ba ka he bana beso le mohantle le se fothole mofoka pele nako e fihla. O ngwana so ratehang nako go tulo ya tla nako ka hlola ya tla yo modimo a tla bella be semba hae ka thoko yo modimo a tla bontsha be leng ba hae ba ile ba dumela nnete eo a ile wa ruta yona, ba ile ba amohela molaetsa wa hae, ba ile ba ruta molaetsa wa hae, ba tla hlaka ba totobale go hlakile hore bana yes ba go diona paetseng bana ba ile go diotswa go fasa etse thapela go ka bana mo ya ratang ra tsa go rutwa ke re le mosise ke re shebisise ke go kwisantana seo go simetseng na ke se modimo a re se dimena ana ke se modimo a re se rutena ana ke se modimo e le nnete hena kapo ke thetsano thetso ena e sa ene hana e rutwa go tla boholoholo kwana ba rona go fitla ka jeno e le shano e para le jalo modimo bona hore e ba le mamello bana ba ka ba gatehang go fitlela nako go tulo mme o ka go tulo he o tla re he wa hlanka ba hae ke nako he tsamaya le ke le tshimong le fihleletswang le hele mofoka le o tlame le lo tshisa mme ka mo he le bokelle koro le ikoro e kae e tle modikong e ka ke a bona ka tsileno wana mo ya gatehang modimo jwale a kgetha ba le be sempa hae ba ile ba nganga fela ba ile ba krese yena ba ile ba shwela empa ba etsa lefuda hae le fela ya ba hana go nka lefuda hae e le fuda bohlokwa maphelong a bona ba la hana ba re no rona ge le batho re tla dimantho re dimelang re tla gana nnete eo e re fueng bele be he bano ba tlangwa bele ka go tlangwa mofoka ba tlangwa bele ba emela tsatsi eo ka mogale mo sekete ba haledi ba kgutla le hodimong e ga ba kgutla bele ba ukwisa go mohlomong he ba le matla ba lwantshe mmuso ta bena go tle ge bana go o tshelo mane ga go ke ba shonga bedi ta bena go le bana mono bele go tle e be ga sheba gore ga le matla a go ye go lwantshe motso e go sela mai ntshana mo ya gatang e se theoa motswana mo tshwa e ga o theoa bele bana ba ile ba emela mofoka tsimi ya monga yona monana ba emela mofoka e be ba tlangwa ha mmoho bele ba jwena le botho ya le bolosi ba ga he motse kwana mo theoana hodimo mane ha go lwantshe e mollo wa tswa bona mo ya gatang go di mollo tla tswa o ba chase mozoka gore ona mo ya gatang ga ke rate gore nna ka poena kgetlego go be maphitlo a teng ge se ka ga Jerusalema ntšha
ka tla ba iphitlhela teng ga re ba rona ge be lona ge le ka ga motse o motšha o tlhophisiweng bele ka monyadi wa itlhophile bele tlege ha mollo o tswa go tšhesa bana ba ge maetswang ba lwantsha motsono e be ra mmuya gatehang ga ka go teng go tla bahlanka ba letswang ba tla ela jwalo ka nako eno go hepa bahlanka ba ka ke nako he mofoka o letswang o ntsheng ile o letswang o ro tšha ramuya gatehang ke mona ka jeno e thapelwa ka bokgoni tso bogolo gate modimo a thusa a o thusa go tla nako eno ya katlholo ha e fihla yo e tshwantsha ka nako ya kotulo ha e fihla ge ka mo go nepaetseng ge ka hlagola te modimo mme ge ha re lemoga re bona ge tle re bona gore a tla re bone ge ba lokela gore ba tswang ba kene mmusong wa hae ramuya gatehang ga tsa go ke fara ga matlhalong gape o bontsha gore go fitlha molao modimo a itse e tšhaile ha e so tšhae Luka 23 temana 39:43 mona kopana le Yesu Kriste a le mane sefapanong sa gologotha a tlhagiswa le disenyi tse pedi se se ka tsone le tona se se ka tsone le tshehadi mona bibele e re se se sa disenyi se tlhagisitsweng se ne se mosoma le sona se re ka re ha e le wena Kreste ipholose le gona o re pholose ge di entseng empa enwa ga ka etsa letho le kgopo ya ba se go Jesu morena nkgopola go kena mmusong wa gago Jesu a go sona ka nnete ke go wena o tla ba le nna ka jeno parateising a le mo mafafantsho la ha le mona ga le mo mona ha o sheba Luka ga o le ya 23 ya 39 ya ho 43 go bjela modimo o fihla go bontsha monyetla gore ha so re tšhai ha so tšha se senyi senana wa batho ba tsebang fela gore e ona he o ya diheleng ba tse o senyi senana e tla se ba se temana sefapano mane sa kokobela sa lemoa sa ipona gore we ke lokela ye mohawa te modimo sa re o modimo o Jesu Kriste ha o ke la parateisi ya nghopola ya Jesu Kriste gore ke go wena wa le nna kae parateising tabena go nna go wena go ra khele batho ke ka fosa ga o swela ba e bana go ngotla ga heshwa e ga dumela tso re nyeo ke shule a dimela go Satan e le atheist ga makala ha Kriste atla le yena le ka gola mo ifokela sa tmo pros be ga ipotsa bona fela jwa be Kriste go bontsha gona o la mo go gathola jwang ga ga tubela ena yang ya bo atheism go ena go modimo hae a mo gathola teng ga hela wena ke nna mopi mo ke nna lo dira tswa a go mamelo mo ha ona e mo bele tabena o dibe e go nna go wena maramu ya gatang ha ga le mo ya gore le modimo ha so re tšhai ha so tšhai le modimo ha so re wena o ke di hele wena o ke le godimo na wena so fihleo ya ka hlole jwalo ha ga dimela gore e mo le e mo o tsana monyetla gore ha re bona ka motlhomo di mo foka e ka nna go mo di ko motlhomo ba bangwe gona e ga re dikoro anthe ge ke mo foka wane ba ha tsebeng hantle e leng seo monga tshimo a se le mo gore bana ba na motlhomo gore motho ya ne ke mo foka e mo tlo mo foto anthe ya ne ke go ga bona hantle go tswa mo foka o mong e ka nko ba bona ka tla ka motlhomo ge hantle ga ba ga bina ga monate kerekeng ga go tla monate anthe ya mo foka o fetang
empa nako kotulo e tla ga e fihla go tlo tlhaka ona moyagate ya gona ke mang koko ke mang mofoka mabile ka tehang le moyagate wa Sesotho Summer Programs ka katela he mme ge nka mana boketela tsebana boketela hlango Mateo se Mateo Timothy ya kwa bobedi gaolo ke a bone ke bana ke a pele go ya bra yona tla ga se re fumana Timothy ya kwa bobedi Timothy ya kwa bokae wa bobedi gaolo ke a bone ke bana ke a pele go ya bobedi yona se re fumana tla kana e tla re nna e tla re ke laela ke hona haholo pela Modimo le pela Morena Yesu Kriste ya tlang go ahlola ba phelang le ba shweleng mohla o tlang ka mmuso wa hae ke re o belentswe o phelle nako ha e tshwanela ya sa tshwanele o lae o kgaleme o kgothatse ka mamello yohle le ka ho ruta ke rata go tshaba ntsana ana hlaketelo mona gore o etswang o lae o kgaleme o kgothatse ka mamello yohle le ka ho ruta moyagatang ga mamello hle ha motho ga fela a ga no sala seno sabata ke sabata ke se re nyahang ha ka phelo mo ruta hore Modimo mana tsa e la tsa sabata le ho sha se kele mane ga 20 e ma thela go ya 20 mane e tla go ruta hore le Modimo a le tshola hae mme tshola ha ke sabata leo a le tshwaileng maring a haeleng le batho ba hae tabena go je ga ba mello tabeno go ruta batho hela batho Modimo o febe ke phoso e batho ba Modimo go bola ke phoso go ga mano go ruta batho tsa mfutoro ga mano go ruta batho hela batho ba Modimo go betsa nnete ke reng motho a etswang a kele metsing mme metsi a etswang a mo kwahele a tswe ga metsing ya go betsa nnete ba tla soma ba tla hana tabeno ye mona Paulo se go Timothea ruta ya fankgedi go dumelea ka sa dumeleng he mamedi ga tehang mbuya ga tehang go thata a go tsene go ruta ya fankgedi ge a nyahama ke nnete e ba dimole ka jego gore he ha ba ruteng kana mamelle yohle ge ba kgalene ge ba lae ka mamelle yohle di tlweleng di holeng ha mmoho di tlweleng di holeng ha mmoho ha ka ba khalemeleng hle bana ba ratuwa ba ka ga bana ngwane wa hao yo bana ka mohlomo ke ba e hlotse go tsa Modimo fela mo tlwelle mo khaleme ka mamello yohle lo tsela pelo molai go fitlela go yang ya kotu mamel o so ka mohlomong ka go bona e ka e ba e hlotse motho mo bohlalo o ta o etsa o ta o ruta hore nako e ntsho ke nako e pela gane gore ba ka seo o ka ba se ho o sa pela temo ga ya kae tlo hla ta bene go ngwana e go nna na moya gatang e go gona hle nako e go ka mohlomong ho bima ho ya go ya temo di matswang a tlo go ja go lla bima bono ha re ba mello ana moya gatang ha ga beleng le legato bona bo gona ka go fapana ge ba mamelo le bona ge tse ba te Modimo ke Modimo wang ya tsebang timing ena paetseng nako ena paetseng mme ka nako eno ke ra Modimo fela a tla fana ka kahlolo ya tla bontsha hore hona le mofoka hona le go ha e se yena ona moya gatang e re tla fosa ka o shama matho bona fela ke sha batho ge ba ka go bua monate ba ga pela monate ke mo e re tla fosa ge ntse ke tswa di go tsona tse go buisa go bana ya khone ma thutseng a fang a tla bua go fu e be re ngitsanga ge nka go kera mofoka o rukela wetsa o rukela go acha andena ya go fu ga jeno ha ga ba mamelo le ga mo rapel ga mo huta le te Modimo ga tsele o tla kena pelong ya hae a fetole tsohle ge makale e ga go tla hodimo mane ha ba ka tla hodimo
go go kopa ya go dimano ya motho ba re ke tsebileng hantle gore e sa le ba e hlotse le fase mona a go duba antiane motho wa hae o ra fitla le ga seng sa se mara go khotha mane sa ka mogela o nhauhela mogela e motho ena o tla kgathala ke mosebetsi ya e khopa e etsang ebe kana kweno ebe lena o tswana o fana mahala o mora modimo ka tsona fa ditlo ka pela mo ya gatang yo a nga jeno te modimo nthuse o ba go go tsimunya ha te modimo nthuse go sa hlole batho te modimo nthuse go se potlakele le nna gore ke supe batho gore ke mefoka nthuse go ibe mamello le nna gore o le mara modimo le ka bina mamello le gona le nna nthuse go ibe leng mamello bana ba ha ha e thapelo ha yeno mara mo ya gatang ga jeno ke a o kopa he ha go tloga pela la ga jeno ha go tloga pela mo ya gatang ga jeno mme go ba le modimo ga o thuse hle gore ge di tlwelele ka mamello yohle go di hole ha mmo go fitlela tatsi la kotulo ya gape yo mo di ke gona la modimo ga bo sa fele mo ga khotso tate ga ta bona ga jeno tate go le ba ka ntse ga te modimo le wileng tate tsebenza gona te modimo tate gona mohlomong di re fumana tate pe tsona di thata tate tsa ga di kwetse empa de ga pela ga jeno hle ha ntse ga te modimo le ke la pelo tsa gona tate le go thuse le ge lemose wa ta gona wa meletse le ka gona ge le batho mme a re gona go ha o hetse wa te gona e gona go go ntse ga te ga jeno bana ba ba teng ba ta gona e ba sa ka yana te modimo empa ta gona ba re ka ntse sa ka yana te modimo le ga thusa ta gona ge ya go bona go ba go thatsa ate go alaya ka ntse la hao wa te ba le mohe wa re mehla ta gona e se tla fela mme re ka phela go ya ta gona o kete te modimo gona yo ta gona bohle go ya te getse qeto ya ta gona na ge me ka tlhagong le feng ta gona ga pela hle go thusa gore ge le bana ba hao ge ba melo ta gona go ruta tate go laya ka mello yohle tate ga gona kwela modimo ya hlolang ka go nepa kwela modimo ya tsa pelo tsa gona hle ba ta gona ga pela hle go thusa gore ge tsa tate ta gona ge se ahlole ge se ba ahlodi e pa ta gona go thusa ge ba ho hira ba bang ba ka pella ba bang lo wa ta gona go thusa wa te ge ithapelo ge tate ge se nnete ha te modimo wa te gona mohla o tlang ka maakwa le hodimo go tlang ka ba hao ge tle ge ka golo ya bana ba hao tate ga pella before wa sotisa mo programs ja pa ta gona wa tlamanya ka bongwe wa fa matla ta gona le sebetsa ta gona gore ta gona bo sebetsi bona ba bona ta gona bo tlo phagalle le fatse ka bo pha ta gona nnete ta gona tle ha se mona bana ba ta gona ba ta ba buluke mona ba ta ba go kgetha mora mo phurusi ta gona ga ba gona ta jeno ta gona ga sefeletse go se wa jo ta gona nna ta ka buluke ga tlhole le mo ba te modimo ta gona go thusa gore kgetle ge pele ha o feta pele te modimo se ga re kopa ke se mo ga bona tla go fnya ga bona te amen mo ya ga tang ga le bohle ha le ma re fihle ga ke tula ga se ga jeno mme ge le bohe moifo wa bona o teng wa se sema sa program se o mo ya ga tang ke ga tsa fela ke bontshe fela gore gana le thapelo wa tete gana de mo ribe wa thapa se iso mo kuitse ke rantsa bua bona ga jeno gana te kwanta na molifi mme ge bele mme ma mojela wa se le balwa ke ala ntswaki ga tsi la gona mona gasong mme bana mo ya ga tang he ka o shoro tlhegere ha ge phetse ho leboa le o thabela go ge bontswa le gona ka mehlale mehla mme tswela pele tlhara mo ya ga tang he o tswela pele o share ga tawa tsenana le ba mohlomo ba ha ba sa le mohang e le go bohle mena tsa ka nyana ntse ha swa mona ba tla le bona te ba fihlele wa ntwe kgolo ya gona e thapela gona go ha ke ga se atla bohle re tere bolokela ka o shora mo ya ga tantle le mo ba mpolokela wena o fitla go kopana hape na go etlang a ga tshegeletse a tshema tswala gona gore ge mo sebeletse ge tsitse nneteng ya hae ge se tlohe ge se la le ka tshosa ge tle ge tene nneteng ya hae ge se senyeng go etla mohlatlang a tla fitla
e tle ga fitla le la be re tshwaetse mmuso wa hae ka o so batla mmuo ga teng ya kere modimo be le wena o tla kopana bana go etlang ha ebe khotso ya mogala modimo ya sa se dike letho amen